cái thằng nè slap tới tục pasna ao dương cầm bay tình đọc pasna ao dương đọc sai và là nhiều nhất trăm đọc sai ngày coi đi chứ Atma kron tai bằng hào prap khla pasna rabok khmai nhiều mới cái thưa rôm ta so hay khmai rồi bọn sop phía trán á nè mà căn tục bọn sop liệt ta so hay khmai rồi năng mấy ban chỉ so hay khmai rồi so nó thay khmai nó chung so nó thay khmai chung chỉ vật trong đó nơi là năng ấy nhưng là thay chung rồi tam bất so nó cứ bọn khmai nó cứ bạc mà lo hơi lục thà thọ bấy chọp luôn thọ bồn chọp sách thọ mùi cắt đách nó sòn thọ pì chẳng mẹ nó nhiều mày thọ bấy chọp luôn là nó trắng tục kháng anata anh nó trắng ở tiền tục kháng chỉ tục anata mình prom sẽ đáp chia dương xong thà cầm ao chữ bên đây là rừng chữ thế nào đôi này hỏi thọ nó chọp luôn ai thọ buôn chọp sách đấy tắc lương chọp buôn nó quạt mùi nó ọt luôn đây tiệm mưa ta bật cầm đáy bật lương này tệ ai bị thằng bật chó của mình luôn này đây tật lương cho là nó không khám nè hãy khoa môi cắt đách bắt cứ thì cái đây slap nó so pi so là so môi không ai môi là ngày so bồn môi bạc môi so pơ lo sna đây hãy đó là không ai anh đang pơ cọp cái dây đam hơi nâng bạc bán cái đặt so hay không ai bây giờ là dương nâng nè để bỏ sọ dương nha bỏ sọ dương nên là pi để dùng khăn so hay không ai hơi từ tranh cả hôm tranh lương anh đang răng ai nhôm như bột bò là sạch chỉ vật ọt tiền sọ bồ rang cái ọt tiền cao cái thà tiền với chạy từ bốn về du tới về ọt đôi chỉ vật dư cao màu chẳng tới chạy hãy giúp slap cái khác cái con chiên cái than chiên nơi từng mô là cái đó là về sạch tới du tới đạch ọt nè khác cái prai liệt cái thà liệt so sập ruột pin đây nâng tầm nàng ao dương cao slap ro chiết chẳng dương mà chiết cọp này mà chiết cọp nơi nó vừa cất mưa tới riêng pin đây đôi liệt cái prai chẳng à sao ta đặt pasna cái thơ lên clong khai ôi ta hâm cầm đo pil sọp nâng bờ sọp đạm mà cái lạnh chân cái lên clong yôn cái lên score chne cái lên cái trầm mông cái lên chne chay cái lên score thum score yôn những hai clong yôn hai bờ tầng hai tới cái lên clong khai cái bậc cao lớn đôi xa và ông bẹn nập pin tới sạch rây còn đang dùng ôi ta hâm bình prey cái lại bọn nó pin nè trong sạch rây cái đang dùng ta hâm bình prey từng ó ban cái bậc cao lại này nâng do mà plom in đó đối với đây cái đang dùng chẳng bọn nó pin khai bị xa liên đam năm lư cô krem chẳng ban chỉ khong klong khai cái vai score krem đôi kia trong đài anh đang ở nước đào khai bị xa mệt liên ở lâm tệ tọt lẹ lơ sặc chơ cha sặc chơ tham mây bạch bọ pin pong miền sặc cha sặc tham mây mau nắng ban cái thưa sầm lên như là nít ở lư bạch bọ pin pong đôi mệt liên đam năm khai bị xa sặc chơ cha chru on lọt tham mây rật đầu cha pla châu rật đầu tham mây khai cha pla châu khai tham mây năm cha pla châu năm tham mây chỉ vật cha pla mau chỉ vật tham mây bán bọ đặt ở chóm mà đọc làmการkhai bị xa năng bắt đầu chắc là scoreเพลง คลอง khai nâng có cái bậc cao lang tầm rơi ở dương pichara tha hạ đôi chỉ sạch rây cần đăng zoom sau sài pel bà ông bẹn nập tiền hay đó là pel bà ông nập tiền bát tư nực hơi tha dương cần mơ pre để bà rồi mây bà ông bậc cai bà nắng có nơi ta bà ông sụt cột chào dương tới bát hơi cho chấm nòng dương chỉ cồn trái rương ấy kịch ở phật bị slap kịch mình phật tê trời slap đài nhiều mai bờ đăng tha chỉ bất kịch mình phật trắng miên tại không thương pơ lõ sạch rọp an khnia cầm ao tròn cầm nôm cầm cuốn dây đam chặt cho sọp khnia tại dương sọp khnia dây đam chặt cho khnia chọp cầm phía tại luộc khnia chiết cõi và thọ tiền chiết cõi càng làm toàn đang ngày cũng khơi là mốc sọp khnia scat vay khnia bật hay mà bị chọp cầm phía bị chiết nguồn nó hai nông tê na kre pram nâng luộc xu thà cho ban an thì xongอย่างmấy bên này đặt tiền đặt thôn đặt nhi đặt ca hai hôm om tầm nào sọp lục lời thà ban an thì xong khẳng nè nẹt châu rôm tầng hai sọp cái đây đặt kêu lủng ắt kêu cả ô kêu khăm chăn kêu bầu chia đo sọp châu rôm tầng hai sọp nẹt nô ai từ tì cả lại na sập bầu yuột sạ sập bầu lip sập bầu bò đầy va rồi từ tua tiền miền ban bờ luộc đâu sập bầu tệ thệ chân trên kê bờ thà dương dây phê xa nè sọc thà bờ rò môi sập bầu môi trên kê từ ngày na sập bầu nhiệt ấy nong từ rồi chấm nuôi chui prai na có từ sọc có từ sập bay tê và đa tầng lái tam thai xa bờ miền phây son on pro ọt qua cái chui nè này xong nè châu rôm tầng hai sọc bầu chia sọc phải cho sọc hết nị jp nè đài miền trọp sầm bát trơn bờ miền men đôi chia cày pi bà ông ban
ចិត្តបានត្រាស់ក្រោយពីព្រះអង្គទៅបួសចិត្តបានត្រាស់ព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់ពីណានាគេខ្ញុំថ្វាយចង្ហាន់មធុបាយៈនាងសុជាតានាងនឹងប្រាថ្នាសុំឲ្យបានកូនមួយពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាច្រើនពេកអត់មានអ្នកស្នងតំណែងអត់មានអ្នកចាយទ្រព្យនឹងហើយបើអញ្ចឹងចង់បានកូនមួយឲ្យយកមកឃុំក្រងទ្រព្យនឹងវាអត់បានកូនទៅបែបបនអរិយជ្រៃបែបបនទៅបានកូនមែនព្រះអិនចាត់ឲ្យទេវតាមួយទេវបុត្រមួយចុះមកកើតទេវបុត្រនឹងមុននឹងចុះមកកើតម្លងសិនទេចុះដល់តែចុះមកកើតបានជាកូនប្រុសសោយសម្បត្តិនៅលើកំណោទ្រព្យសម្បត្តិជាកូនសិទ្ធិនឹងមិនខ្វះទេមានស្រីស្នំក្រុមមកការមានបរិវារដូចស្ដេចអញ្ចឹងស្បូរណាឈ្មោះថាយោសកលបុត្រញោមហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងទៅក្រោយពីទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាដែលគេយកមកថ្វាយពេលគេបានកូនហើយគេនឹកឃើញគុណអរិយជ្រៃហ្នឹងយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅថ្វាយអរិយជ្រៃទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនជួបអរិយជ្រៃទៅជួបព្រះថ្វាយព្រះរំរងទៅហើយដូច្នេះកូនហ្នឹងទីបំផុតបានចូលមកបួសទៅបានសម្រេចធម៌នាំមិត្តភ័ក្តិនាំអីចូលមកបួសរួចចាក់ទុកអស់ហលីងហើយទាំងម្ដាយឪពុកក៏កាន់សិលបានរួចចាក់ទុកបានសារបានសារថយក្រោយទៅវិញហេតុអីបានជាគាត់កើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហ្នឹងថាមកពីជាតិមុនគឺអ្នកចូលរួមបូជាសពហែសពបញ្ចុះសពគាត់នៅស្រុកភូមិហ្នឹងគាត់មានសទ្ធាខាងខ្មោចឲ្យតែមានគេស្លាប់គាត់ទៅហើយប្រាប់ក៏ដោយមិនប្រាប់ក៏ដោយគាត់ទៅជួយគេហើយធ្វើមកឈុះរុំសាកសពអាម៉េចយកទៅចោលក្នុងព្រៃក៏យកទៅដាក់ក្នុងទឹកក៏យកទៅបូជាដោយភ្លើងក៏យកទៅបញ្ចុះក្នុងដីក៏បញ្ចុះទៅគាត់ទៅជួយគេរហូតហើយមានគ្នាគាត់4 5នាក់កបួលគ្នាដើរជួយតែរឿងបនខ្មោចគេហ្នឹងឯងថ្ងៃមួយស្រីម្នាក់អនាថាគ្មានម៉ែគ្មានឪបងប្អូនគ្នាក៏ស្លាប់ទៅក៏នាំយកសពស្រីនេះយកទៅបូជានឹកថាគ្មានពីណាជួយទេមានតែយើងទេជួយយកទៅបូជាឲ្យយកទៅបនទៅយកទៅបូជាហើយដល់ដុតឆេះរូលបន្តិចទៅស្រីមិញស្អាតសោះឥឡូវឃើញភ្លើងឆេះឡើងព្រោះពពាលអាលៀកដុំអញ្ចឹងក៏ពិចារណាថាជីវិតយើងគិតទៅគួរឲ្យសង្វេគណាស់ស្អាតល្អមែនតែមកព្រិចភ្នែកទៅជាអាក្រក់អានិសង្ឃដែលគាត់បូជាសពហែសពបញ្ចុះសពកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលអានិសង្ឃគាត់ពិចារណាធម៌ពីជីវិតវាមិនទៀងប្រែប្រួលលឿនអញ្ចឹងបានជាគាត់មាននិស្ស័យជួបព្រះទៅបានទៅបួសរួចចាក់ទុកនឹងខ្ញុំនឹកដែរហ្នឹងអារឿងកូននាងសុជាតាហ្នឹងអានិសង្ឃមកពីអ្នកដុតខ្មោចបូជាសពបញ្ចុះសពនឹងឯងណាបានជាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ថាអ្នកដាក់លំអិតក្លឹមច័ន្ទទៀនធូបផ្កាភ្ញីឬក៏ជួយហាយហោមទៅហ្នឹងជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពជាមនុស្សមហាស្នេហ៍ទៅចំនួនបញ្ជួយបានចំណេញចូលឥតមានចិញ្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃរកកម្រៃបច្ច័យលុយកាក់បានជាអង្គជាស្រូវជាតខៅជាតកែទៅទីកន្លែងណាមហាស្នេហ៍គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តលក់ដូរឆាប់ដាច់អតិថិជនច្រើនចេះតែមានបានមានលៀបមានយសមានស័ក្តិមានបរិវារទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះមិនកន្លះអ្នកភូមិអ្នកផងគេស្រឡាញ់ដោយសារយើងធ្លាប់ទៅជួយគេអញ្ចឹងយើងអត់មានដាំពូជសត្រូវជាមួយគេទេដាំមិត្តជាមួយគេជុំវិញខ្លួនទៅឯណាក៏សបោមិត្តភ័ក្តិដែរអញ្ចឹងមិនងាយស្លាប់តៃហោងទៀតញោមហើយនេះអានិសង្ឃអ្នកបូជាសពលោកបញ្ជាក់ថានរណាបូជាសត្វដេរឆានស្លាប់ជាលះជាព្រៃបានអានិសង្ឃ500កាលនរណាបូជាសពមនុស្សអត់មានសិលសោះបានអានិសង្ឃ1000កាលហើយបើនៅនឹងមានសិល5សិល8បានអានិសង្ឃ1500កាលហើយបើបូជាសពភិក្ខុបាន100សែនកោដកាលបើបូជាឬបញ្ចុះសពម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងបានអានិសង្ឃ100សែនកោដកាលនឹងម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងក៏បានអានិសង្ឃដែរបានជាក្នុងធម៌បុរាណលោកលើកឡើងថាកូនមិនចយត់កូនកតញ្ញូគឺសំដៅទៅលើកូនណាដែលមានធម៌6យ៉ាងកូនមិនចយត់ហ្នឹងគឺទៅឯណាក៏មិនងាយស្លាប់ដោយតៃហោងមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលអីដែរគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរសពបែបយ៉ាងជាកូនអាយុថ្លៃគេហៅកូនមិនចយត់រត់ទទួលទានក៏មានបានសំដៅទៅលើកូនណាដែលមានធម៌6យ៉ាងទី1កូនស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺម៉ែឪពេលបោះជូទី4កូនណារៀបចំទុកដាក់បនសពរបស់គាត់ដោយប្រពៃទី5កូនណារៀបចំបញ្ចុះសពម៉ែឪបូជាសពម៉ែឪពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយទី6កូនណាដែលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យបាំងស្កូលអីចឹងទៅជូនគាត់ញយ6យ៉ាងហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយកូនមិនចយត់ទី1ស្ដាប់ពាក្យម៉ែឪដោយគោរពទី2ចិញ្ចឹមគាត់ទី3ព្យាបាលគាត់ទី4ធ្វើបន់សពឲ្យគាត់ទី5បញ្ចុះសពឲ្យស្រួលបួលទី6ឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់6យ៉ាងហ្នឹងដើរតួនាទីជាកូនល្អជាកូនមិនចយត់ដែរទេវតានឹងស្រឡាញ់កូននឹងជាមហាស្នេហ៍ប្រកែហើយអញ្ចឹងកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងដើរតួនាទីជាកូនល្អដែរបានញោមញាតនឹងដង្ហែស្អែកយកទៅបញ្ចុះអញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងនៅប្រទេសចិនបរោះម្នាក់នោះម្ដាយស្លាប់អញ្ចឹង
ហើយក្រគ្មានកន្លែងដីថ្លៃធ្នូគេទេ3ខ្មោចម្ដាយដើរហើយមានតែ2នាក់ម៉ែកូនឥឡូវម៉ែស្លាប់ចោលទៀត3ខ្មោចម៉ែដើរទៅឃើញធ្លុកកបីដេកហ្នឹងឃើញតំណងកប់តំណឹងហ្មងទៅអត់មានដីល្អគេកប់ធ្លុកកបីដេកពុកភ្នៅឲ្យស្អាតហើយដល់ពេលម៉ែស្លាប់នៅតែម្នាក់ឯងមិនដឹងទៅឯណាទៅតែភ្នៅម៉ែព្រឹកល្ងាចបោះសម្អាតថែទាំដាក់ទៀនធូបដាក់តង្វាយដាក់សំណែនឲ្យតាមជំនឿរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចិត្តតែដាក់ដាក់ទៅគាត់គោរពគាត់ថ្វាយអង្គមឲ្យគាត់ក្រជាងគេមកភូមិសោះដល់គាត់មកថែទាំភ្នៅម៉ែដោយទឹកចិត្តចេញមកដោយស្មោះទេវតានៅជុំវិញហ្នឹងលោកមើលឃើញស្រឡាញ់គាត់ជួយថែអាសាគាត់ហ្មងដល់ទេវតាថែអាសាទៅរកស៊ីឯណាក៏ឈ្នះគេដែរញោមរកស៊ីមានឡើងរហូតคลายជាអ្នកមានដាច់គេមកភូមិគេឆ្ងល់ល្មមគេថាគាត់នេះពីដើមក្រលហាមហើយចុះឥឡូវមិនក៏វាមានម្លេះគេលោកមើលគេថាអាហ្នឹងតំណងជាបច្ចោះសពម្ដាយវាហ្នឹងចំដីមានហ្មងបានរកស៊ីមានហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើតេស្តសាកល្បងគេថាណែណែរកស៊ីមានប៉ុណ្ណឹងដោយសារយកម៉ែទៅកប់ធ្លុកកបីអត់ណាកាយចេញទៅដាក់លើភ្នំនោះឲ្យឆ្ងាយយកមានជាងនឹងទៀតគាត់លឺអាពាក្យថាធ្លុកកបីហ្នឹងអត់នឹកឃើញអញកាលហ្នឹងក្រដាក់ធ្លុកកបីសិនឥឡូវអញមានអញទៅរកភ្នំឲ្យខ្ពស់ដាក់សិនយកទៅដាក់ឲ្យឆ្ងាយដល់ដាក់ឲ្យឆ្ងាយទៅមួយឆ្នាំមិនទាន់អើតម្ដងផងវាឆ្ងាយពេកម្ល៉េះហើយទៅដោះព្រៃដោះស្មៅមិនក៏ដោះទៅលែងខ្វល់លែងអីទៅថែកាលនៅចិត្តអាសាទៅព្រឹកល្ងាចអុចធូបអុចទៀនដល់ទៅឆ្ងាយចប់2ឆ្នាំមិនទាន់អើតម្ដងទេវតាដែលខំថែអាសាទេវតាក៏ដោះដៃដោះចិត្តលែងសូវថែអាសាគាត់ទៅគាត់រកស៊ីធ្លាក់ក្រមកវិញបានគេលាន់មាត់ថាមកពីដីមែនឃើញដែរតែដាក់ចំដីមានវាមានអញ្ចឹងឲ្យដាក់ចំដីក្រឃើញវាក្រដែរអាហ្នឹងគេមានជំនឿរើសដីហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងដល់តែគិតមកក្នុងធម៌គេថាមិនមែនអញ្ចឹងទេដីល្អប៉ុណ្ណាដីអន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដីអន់ប្រហែលធ្លុកកបីដេកក៏ដោយឲ្យតែកូនមានធម៌កតញ្ញូនៅតែរកស៊ីមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដីល្អប្រហែលលើកពូលភ្នំមិនក៏ដោយបើកូនដែរទៅឲ្យទៅឈ្ងោកវានៅតែក្រដែរលេចបានគេបែកញែកតាមធម៌មកអញ្ចឹងអានិសង្ឃមានបាននៅលើធម៌កតញ្ញូទេណាញោមណាអញ្ចឹងកូនចៅដែលបានរៀបចំទុកដាក់សពម្ដាយឲ្យសមគួរតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងឈ្មោះថាជាកូនកតញ្ញូដល់ប្រពៃថ្លៃថ្លាហើយទៅទីកន្លែងណាមានលៀបមានយុះមានស័ក្តិមានបរិវារគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័ក្តិហើយម្យ៉ាងទៀតពេលយើងមានទុកមានភ័យក៏តែងតែមានគេមកជួយមកឃុំមកក្រងមកថែរក្សាការពារយើងវិញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យ